Katay larampay village organization, kabadai kaway nakikanhon jong kikanday tali ki self-help group, jong kasinong mauyong lumsintiw, kaway nakisinong kabadan hasor nong Stony West Khasi Hill District, kalayo season ron bantay da kayeng paka ban pelong kum ka office tray kam jong kakanhon. Kajingla jong kakanhon ban pen urlong ya kat katay kakam, kalalong ka ay kabasngaw sa rong ya katan hi barok kaway, bat kani kalalong ru ka history ha katan jong ka West Khasi Hill District hi barok kaway, na markat hadu menta mene ompat don toy kinu ki village organization ki balala bantay da ka building kum katay. Kani kalalong shisha kanuksa kababahaya ki waypat ki kanhun jong ka village organization ki badan hakatan bad hakajelahi barok kaway. Ya katay larampay village organization jong kasinong mauyong lumsintiw latung da iba coming star dingan cluster coordinator nong Stony cluster. Menaka arpulay tarik waktu ba arhajar arpau. Batla sedang bantai ya katay kayeng nadu usnem arhajar arpaway hadin kajing ajing mud jong uba si maukon video barim ka nong Stony CNRD blog nong Stony balayo ban pendap ya katay kayeng hausnem arhajar arpawar. Habaya day bat kani kapang layo ruban ya kendu ya uba Dennis Paryong Sordar kasinong mauyong lumsintiw bat hakajing ya keren ulaong. Hakabalikong hadir ba kini ki long pemilih yang form ki SSG kalau long kama itanan ko kata ki don ka benta ka background ha makin try lagi pun wala ada ka socialism kala long kidon mo ki don ki jing bom mi so tu jing mo la na kila ban ki jing jing ai mo yi pa hadir ba kila form ki SSG kemungkinan langsung close kena jangan kata bahkan jigi yang terlihat dalam kuih pelanjuki. Kuih pertimbangan kelomba haka ekonomikalism dan yang kekayaan petengah kepada para pihak ngai ba kadang kecil kio berkau anak mentajam kiri. Sengit hai berkuih marang ngai man kapor itu riak muat bahasa juga jong view jongki dengan cuman dan terberti. Ia kisah pisah, gelum pisah, ya ayam besimram, ya ayam ke kesian kue di wipan. Bata, tang kata, sekue pan, kilet peje kiba pang bistom, apa kilet peje ya by asro hamul malaka bekilai. Nanti kilet peje kiru tuman bistom kiba la prapo plus kerta. Tapi kebaki kilet itu nak kerta bat masno ba kaya kamram bo bahaya ya kabagin kersan lagi. Jadi ketua berdeng apa kalau kumno nak kanu kalat kalat tiba yo banai nak jom jaga betul saja lagi. Ia kenu ya kita presiden dalam pergi ke petai ke ba la banyo skim yang bakal nak pun baca kerja. Ia kenu kerja iba asalan nunggu di nunggu pilih atau dalam skim keberadaan pada jisna yang dulu, yang kalian juru ulah pegang bagintalan berbeda bakal dengan skim. Cuma kuntai ngai perlu yang ini SSG bagian ada kecil thau, berkiru kita thau, ada kita thau juga subsekretari juga MNGRGS juga senang juga BC juga senang, tinggal lah juga meeting, pembandara general meeting BC kita pas juga senang. Barang jalan itu yang bersinong ro laman jurba kilapan pensina yang lain juga biro dan barang sispasi. Ya katay kayeng latay da kapisa kabala ay lang baka MGNREGA pat kajinglod jingsak kalakot siya kikat saulak tam Henry na marka jingkersyan radba jong kasinong kajinglod kalatam banya ka ay kabalayo nakatanad.
Syuk ngilayo banyak kenduru ya ikong Pandaris im, President jong katay larempay village organization, but itay ikong hakajingyak keren ilaong. Dia siya bangin sedang siya ka banyak kena lorga bangin tay kan di building ni ko mencap hang ni siya nang ipadya semua siya di SSG banyak NRLM dia lembaga jingwan jang i CC i cluster coordinator bat dua pati bridge i na po natay na po office bigilawan man ay awareness program hagaba ni nang di national bikin tayo dan kam ban don na po di SSG na kabantay buon kila jingpay ba nila manyo bat hasnong duni dan kenai tili SSG nang ta bada abang layo banjit ikinong tray lani kinong kitkam jong KPU nila sedang din man yo ya ka idea na banta ba ngidan kami ya ka office room nomor na kapor sa kapor ngidan kami ki meeting ngidan kami ki awareness program ngidan kami ki workshop ngidan kami ki pun jat jingtray kam juni apa jong KPU na kadang-kadang nila hai siya ka BEC jong kusnaw ba dekat ka EC jong ka dor barsnaw bala dadal kulo kila ban yarap ini ha bantay kane ka office Tegumta kena ka VEC tekila ra siya po ka dor ba kila minjur ban ay ka jakka kane ka nang bansnay kane ka office but kila ay ini ka dulu jong kane ka hendaw kane ka jakka na kabanta ba kane ka jakka ka banisnay kane ka office kan law hi ka pura jong ka VO telarang pe mo yung sentim tinanta pada hak ba sedang bantay kane ka office nila sedang hau benai mi jang usna arajar arway but hak kane ka por habangi sedang ni kane ka foundation jang kane ka office kane lembaga voluntary work jang di SSG jang member jang di SSG tengi lakdon ki bijinya tray shitong ka ba shitlah madu kata-kata lembaga member jang di SSG ki bagi la pen kia iki hisni prepare akun ki group prepare ti ke jingtray hi kane ka office la pen urlong hi da ka ba baro ki member jang ki SSG jang hindai te ki SSG la isin mentalang banya wan na ka banta ka jingtray kane ka jingtray la pen ong tray pang thei ka long ba namar ba ni kintheng nam la ban le ikam ba khian re ni dan tilang ha ban yati banya ra ane banya tre kilo ki kam ki ba yedei bat kene ka jing sedang ni kane ka yen te baru ka jing tre lang jong ki bahaya pasam la ni ki men kapang jong ki member jong ni makala pen urlong bani la ban penyang ya upaya KBC jong snong gede kata kapor kala loy ban yarap ini da kepala dani yo ikina bino ke yarap ba ya dei bat ka chispa sni te kila ong ge nyangi ru ba la da balong kepala nin tho sha video bat kila coba ru ba long kepala minta video hata kapor la ong ba ninsa belai kene ka skim na da ju feeling ba ka skim MGN RGA te nila yo ikane ka work order na kene ka skim ka balong khat saw la saw prajar praspan recording ka baru ki sentri kam jo krishnang la idon tilang ka ban ai sim ini na ka ban taban kumbit pimbiang ban pendap ikane ka building ni hadu ba nila dan no tingi kimi ti kan ba kane ka view kandang la ban terai kampun kita di bawah na kapor sa kapor kini kisna di bandangan nang bagi nang krishnang na gane krishnang ni hiki member iwe ninla ban im kata kecil im ke bawah bangina angkamai halagi jam kejat bangin la minum long shoot kita dependent dan kita pasu up tangna nong sama dengan long kita ngarap dengan nong sama ni samro banyak lam lu ikun jenis dulu batin la banyak lagi jam kejat bagi kaya ki ba kalau gunung kamu kedai kaba mentoy lagi kaba konsan ni jadi ini om kan kaban up ini kamu besok lagi kamu ba he di siu mentoy ban long kita kaba fikir adalah dia hi nak benda kalau we Hadin baladap bantai ya kate kayeng lawan ban pli pa da uba HK thaba MCS
Additional Deputy Commissioner West Khasi Hill District Hakashitarik Umaj Arhajar Arkuar Ubalayo ruban kab ribon bat ban pli perdaru yo mau nong rem jong katay kayeng paka kabadai ru kanong ganti jong katay larang pay village organization. Ay bagani ka building ka bala sna naka panjang ka kailaran pay village organization kanong ka jaka ka ba ini ki self help group care ki ba dan ko ba khandai ki hapo kani ka village organization kinna ban pelong ya kani ka hot dan pelong meeting dan pelong ki kinja training dan kinja consultation dan ki workshop ki Itu clear ba ya kan ya building la clear na kasi started by March ano jab. Mentak sih started March ano jab army play yang di umang men juga Taylor Pay VO. Hakatay ka singipli pa ba ya katay ka yeng laya don lang upa iem pelasing siem kahimanong stoin bakti dengan video nong stoin CNRD block u Kelvin Lingdo jong kabalang Katolik pastor usor dar shinong kunju rukipat nong shinong jong ka shinong bat kiway ki officer kentup ki banaka NRLM